الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ata, qaysi koydu varmaydı? Hazır balam körüz. Balam tete kızıl kaşkan attınç. Ne yaptı lan? Yok, bu olmadı. Al, söyle. Tete kara çoğun koydattı. Bolu? Bol. Tamam. Bol. Ata, uş koy soğundan göre satma, sotkap emitçe. Жоқ балам, мен саған башқа қойса телефон алып берем, а бұл қойды болса ертеңгі айтма арамына қарата құрмандыққа чалабыз. Келе балдарым батагы колу, ой жараткан Алла чалган курмандыгыбызды кабыл кыл, сойлган малдын каны менен орсур кону, кырсык дала кет, дасторконубуз берекеге, рызкыга толсун, майрамыбыз куттуу болсун. Чыгай болой, чык. Байла. Балам, жүктап кел! Ya Kemper, bugünkü soyulgan malın etin o taratып tuttu. Kemi kalgan bölümü kim görsek? Hazır boşuna akıl edildi. İyi basa, kadın koşulan koyar emes be, alarda köp bağlığa, uşularga berip koyalım. Az gelse. Salamu aleykum. Valeykum ay balam, dal vagında geldim. Жақсы марапа. Жақсы oğlum, жақсы. Айтыңар марап болсын. Билген болсын. Сайман ойлайсың ба? Balam oyunu toktata tur, gelçi beri. Biz ayt mayramına karata, kurmandıkka mal soygunbuz. Anam uşu kalgan bölümünü size göre dedi. Allah'ın razıcılığı üçün. Үйгө атаң апаң алып барып бер, анан кечинде ысыктамагы. Жаза ичип алгыла. Расқыл баланспа. Мына апам көрсө сүйет қой. Бүгін кечинде бизге эрттүү тамак кылып жасап берем деп атып эле. Чоң рахмат. Балам, жақсы Эчтекебиз. Барабыз. Ата, мен түшүндүм. Эгер жанагы койду сатып, мага телефон алганда досум жылмайып көрбөй алмактамын. Ооба балам, курмандык чалган Кудайга жаккан иш. Бул саат Ибрахим пайгамбарыбыздын дорунан бери калат. Ошол жөнүндө азыр мен сага кыскача окуя айтып берем. Баарыбызды Алла таалам сыноо үчүн анын жалгыз уулу Исмайылды курмандыкка чалууну буйрат. Алла таалага берилгендигин жана такыбалыгын далилдеш үчүн жалгыз уулун курмандыкка чалууга даярданат. Ошол убакта Алла таалам асмандан кочкор түшүрөт. Анан ошол кочкорду курмандыкка чалышат. Ата, бул иш деген Кудайга жаккан иш турбайбы? Жылда ушундай курмандык чалып турбайлыбы? Ооба балам.